Mafta mai lo tato tudo o ile nei fo e fiafi manuia o le nga tonu fa nga wen o le nei lo fo ba yaso le titi le nga fa tai le lo fo le tua o le sa tapo ina lo to so i fo mo lo tato wola a pelpele am tanga o le ba yaso ya le wa o le matilo le feloa mo le mai lo to so i fo mo so mato balosi fa o le to tu mo le unanga wa o le tudo pele to fa o le nei le fakasa TV mana paanga i le porkalamba masani e pena lausi le fiai o le Soalepule. O lo fatala no ai, sa ai le tofa, so fiai finangalo le kapeleta, tai o le tudo. Walava le whapulaina whamalmalama o le iso mataupu. Ia o lo la ulunga, ma tapi sai le tudo. Walo la tosi le fiai le foi mai tau. E pelava ona, tu mai le ta whaunga le na mai aso, i e whauina le fatala noanga. Ma le fionga le Big Star Tupe le mai aso. Le foi la o mau e le avanoa, e le fionga le Lautimuia le to fa balolo. Ia wale fa wino le tato pukalaba o le Soalepule. O mai le tanoa i la o fionga le Big Star, e anga tonuai Samoa ma la fa fonganga ma le tapuinga. E tate le isava le varia wale fa talanoanga o mtaupu, mo tapena mo le nei fiafi ma le nganga fa lolo le fionga le Lautimuia. Yeah, so i manuia te poala. Yeah, e te uso ia pola o fion foi le pongal tato po kalame, va ftai foi le fo le tua wa. Tai manuia mai le so i le ola le nei vai aso, pe nei vol tato filo inga le na vai aso. Tai foi wa mo foi le nei ava no e. Ba toi foi fa wa le fa so, ia e pe foi ona el ta po kalame le na vai aso. Ia le uto e o mai le nei vai aso fa wa toi se fa so. Ia bane le whaafonga tāpua e si o tātua tunu o Samoa, i ona tūlanga whaalupe masani renga te Samoa ni. Ia whapea fwina i o tātua le mamalo si o tātua tunu o lo e mpapa au i tunu e mamau. Ia me se fwoi le whaafonga tāpua i au ona pa ia le tua, ia lo tala whaauto i whaitau langa i fia no manua wase manui o Samoa ma ana upwhai. Ia me se ona tina e whaitalo whaatu le soafu man malo lo tātua li e su kiwiso. Ya, manuia li le sa ta ma nga le sa fa mana to ma to le sa ta mai la sante nei ia malo lo vo en la ia le to a matanga lo nga malo ia ma se ta to no ile ta nei ia o sto fo ile le wa o fo me lava no e ila fo in fatal ta no mo lo so bane ne lo fio nga di fo ta po kalam no le sa mo o fio ia le fo ono matou e fa mna tupi le sino yumi alua maua mai no folo penga tfailangi yo le sa fa mna tuina ila son nafi a teleton nafi ia ma lo fa tai ia fa tai le lo fole tu ele se mesili ia nai lo le momoli mai lo to so ifua o to ta male to ia le o la lu sil fa i lu mo penga ngalo ea ai le ta fa tala no anga la u fionga to mena tu fa te mo mo ta upule ia tatele i anga ia tu i lo toi fale tanga re kam faso solo tu o le la kapisa mo ano pole mta upule nei o le tu le fia va toi se fesili o ye se o afenga fa vai o le nga fa talanga man tu o le fa matu ye tu pele malo ye pe foi la o le wa sa mon stao ta longa le wa nginga fina ngalo stao ta longa e ye va nga tupe na mai la to tal sanga e tal sanga ele italiana o na fuel taimi o a fainga fa mai o ye report ye talo le tupe ale la kapisa mo awal me mon e te tau o na o mai se talo le tupe le malo o no tupe le malo le ai fa sa fuatu a wale a fo i tu tinole o le tatu tu se me se fina ngalo lo fo ni sta Aftai te pola. Mantua foi te pola o le tau tala i le mea sa iei ma le mele o iei nei. le Me se ia le finangalo o le fionga tu mai tai pale mia ma le malo e whatu ina le tanto mta renga fōle o ta longa. pandi Le o le fionga le li minsta ia lau matia manu, rinko pesau. Ia o le mea sa iei. Mana tua foi te pola. O le sponsorship ai o le tatu laka pisa i sa a wala tu sifa. ia Ia le sa iei.
Ia ua tulai mai nei la ia le wo ia fai fa vai fo o tato malo le fa tu ina i lo la ia le committee e lo i lo ta sanga i sponsorships o so se ta alonga so se fa tonga e au fia i male la kapisa mo antola ta pola o le tato yun a la kapisa mo sa lango e le si fai ta wala tu i le tato sevens tato la kapita to fitu ia ma sa fa wa me lea le sa ave il te miliona il tau sanga e le miliona e mon tupu tau sanga e lango e tato te to fitu e man tu foi la te polo o le tulanga lea e ave ia le si fai ave ima conditions e tau ona e te tau ona achieve e iei outcomes e te tau ona achieve e le ngata la kapisa mo ia e fa pe foi la te to fitu ia o le last pay out len fai nei o le tal sanga mai i le tūlanga la le se tupe sosania i le whaatupenga o ta'alonga i na fai mai i ta'alonga le na fai mai nei sa mo le ta'alonga ma Italia ma le ta'alonga ma Spain ai mai se fo i la i le tāpenanga le tātou taito fitu mo ta'alonga le Olympic na tu star sanga mai la i le tātou sifa ia sa fatata no fo i ma le fionga te mai tai pan mi tūlanga lea ona o le vavel daimi ia o le la sa fa mtu lo e fa sera wa fe mulmuli le toi e fa tu pela ia ta longa ia lu ia male tapenanga la le ale au tai to fitu ta te pola ola uli ta tala ui ni internal matters si kongo le la pisa mo la ngai le o i so mala mala mo so ulo a pawan no te ta tala e o vai nga tu pen fa vai al malo lo fai ni malilo ia o tulanga la na le nei ai o vai nga mulmuli la na o tato sponsorship through i le kako sifa ina ave ne il fa se la u afi ma u fa mai e nei lo la i o me la i la lo malienga le sa fai malienga le va la kapisa mo ma le malo il support mo tato out de fit ia e ile o le sa o feilo i nei le tae o ma le fa urunga sif ia o le la ulongo ina mai au o le sa ili tau sanga le sa tu ina mai pe lua e miliona montu o tau sanga fola tau sanga lea le sa tu ina mai la e fa pe watu mo le a lango ina la ia o le o ta longa uma o la tu fa mo a to le ia o le la sa ilo le border sifa ia o le la sa fa pe fa ta tia multe mini o le na sa no manino le le fionga il minista le wo ma ua le release le fionga il minista ma sa le fionga il minista i le tulanga la le no le foi siringi ni se le no fa pe i se tal sanga le foi le mol fa tu pe no le tu le alu le uta o fi le fa no me uta o fi e le fa ma ni me le fionga il minista ta long ele yo atu se tal sanga ia ma ele yo mai foi tal sanga il minista Tupe specifically mol tu le ele yo mai se tal sanga no mai o mengo tal sanga io le general mai le mengo me le ma la lo ilo pe il tato fa tonga lordsif io ke longa mo se lo longa io na fa tu le tono tato committee vo ila le o fa tu ina nei le ilo le ye uma stakeholders ni o ila to o fa la tonga le ma lo le fa tu pe so swani nei le wo ye uma la to sui tonu i ia ma ole committee vo ila le a tapola e report il minsta ele minsta tu pe minsta ta longa mo a fa pe foi la e fai mai lo ilo ma pa si el committee le se vai nga tu pe fam tu io tu ina tu foi le e ta wala tu le fiong minsta ta longa te pe pa no cabinet io na mai volen tanga luengo tu pe tom o le mela o le fenga na ta to process io tu langa la le me ye pe on ta ua ia ele i o minsta sanga i le minsta Tupe o tanga luengo Tupe i va pe vo ele fionga i le minsta ta longa ia male tanga luengo ta longa ia pe o fa mani nonga le o le vaenga le a te pola o le mea e mautino te mani nonga le mea ia wa o le mea le ia e talo sanga mama ia ia ta longa fa ala po tonga e o ka ko sesno fa tonga eu foi kako au si i tulo wa
Tato ne tato o si e tal sanga me ile tu uen malo se me. Asi sila tu al tato ne emisa la su tato komiti le wal komiti le o ilo le ma watu foto al cabinet. Ia va tu fa no se cap asi sila va al cabinet a ver lang. A ver so soni. A ver so soni ile ta fiel tato malo pe a sila tu tato malo e ta la fe mai un fam tu tu. Lang wa e tato talong. Ati si tu ta wala ta pola. Me tonu alen fina lo ele fiona tu mai tai pa me mer fenga malo. Fa tun tanga lo ngale we ne le fiona lo mutia. Le ta fa yo tonu la. Le ngata la tu ti le te fa le mo fenga fa bai. Yo tu la fon fa ton. Ya me se foi la fenga me to inga me la le ile mo guidelines se fa processes o me ne tal sang. Pe la e komiti le fa tu ina nei. O tu la ngai ta tu pe ta por ta la fa minister. E la val fa so e vai le so sani ta la fe ngai. Ya tu sai pe fa ma ni el capinetta. Ne fa ma ni lo capinet. Ya tu la ngai o le ta tu pe e so sani e. Ia pe fa ma ni el capinetta in fo tu ta fe ngai ta wala mai ta tu tanga no fo dia. Ia ma ta ko komiti pe on fa tu ina. Ia o le fa ma ngai ma le. Pa lo ta pola. Ia, o le ua manino lisi vala atua leo le mta upule rei, awai, pe o le lava tua ia le malo, e leo ia se lango le malo, ia ma le langona fo ile pene mawa le saunanga, ua sa ile presidente le kapi, o se teimi mua le ua le aise fe so swani masanya le malo, a le la ua manino ma o malama le tudo, e le o ia ala o whainga wha ma ala o mea e pere masari ai. Awai le te tau ona sila pito tasi le malo se talonga. O le winga whakalanga e le whapea o le ave tasi le lango le laka pi Samoa. Ai tia i isi talonga o le fui ave fua. Ai pe o le vala lea ua tau tu le tula vala u whionga le Minisita. E mana tua foi o tupe nei e whamatu o tupe le tunu. O tupe a tātou uma. Na whape whea ona mata i tuina le whaanga solonga ma le whaanga ioina ma le whaanga ino nei se leni. O ai tonu te tau ona na report i hai talo le tupe. O tupe nei whaamatu tu. A waile tau na tu au noina pe le ngana voi le tau na tu whaua e ta whiri sa unoi lato. E tau lava na maise report i le malo lofio. Aftai te pola man tu we pe no fa ya tu le mele sa ye o le si fa le sa fa wa life so soni e malo e abi i me ia. Talonga ia. Ia ma o le me vola o le kutinga fo ila tu pe ni e ave a tu pe ni el si fa ave mo conditions. But normally ya and normally ya tu nga me fa pe ni e man tu o le me lina ave ko nga me vola e ave le sponsorship ai market el si fa. E ave vola conditions. Ia e fu la le sisil o le tulanga ta ua si le el sifa po achieve ia for marketing targets ia promotional targets le mana o mia sifa e fa wala ile le leila results out ta alo ta to la pisa mo tulanga la na o le me o tulanga o tupe ia wai a quit mai tupe ia na ave ia mai ala I le kako pora mal pulenga sifa ia mfa pena fo ile onto fa mtu o isi e fu I lungo kon karakter ia e saini mo tau sanga ato wa isi me te sente to te fa tau sanga ia la ba tu ka peneta ma pro mai lona fa tinonga ato la malon na monitoring ia e patino la isi fa ale u fa tu ina neta tum tanga luenga le le la saunga I ia le la wa lulanga I de katato komiti la ia le monitoring o le fa nga ino tu penei me mesela le outcome ne target ie le fa tu o tu condition tie e tu ina tu fantasy fa nga ino tu peni Awai le o toi nā male laina ele fou le merso tupe le mon Samoa pe a ta pena i talonga. Na hoi te mōle mawina lau whionga le Minisita o le tele lava o teimi e ta pena i le mon Samoa. E le ngata i na whata amilo la tau il paelo i asawa I mo polu i a whapea le moto fia fianga. Ai pese te mua le nei o le ua langa mai ei le mata aku pei fōlinga mai o se mea fōu. Ma pei ua tūla I mai ai e le tupu mua. A ola se la ngona lau whionga le Minisita. ia non to ta pole sa le le ai ile se me fo le me le o su e tu pe fa fia le man Samoa me se ta to man Samoa
o I tau sanga o tōna I a hoi si fia le e lau fionga la hoi whaafonga le tunu no fo malam rama fo tanto o tunu ia o meni na alu le wit paelo ia mo mea ni na amatai pai tato so ngā tupe ia whai fo imo mea I o radio phones mea ia sa so tupe ai ia ai mai tau mai tapoala o le fo sa alu so ngā tupe fafo ia fo sa I tuila fo ai mai tau mai tapoala tupe ia mana o mea le e mo whaatinonga le mea le I le teitai o nā au I tupe mo i mea ia tau tala malo o nganga whaaloalo le mea lea ia wa le fo ute mo le mau ina ia uia o te tele au tupe mo i mea ni ia kailo e pena o se limsela wa feni tupe na mo i mea ni ia o tupe ni mana o mea ele man Samoa ai mesela le mea wale wala kapi Samoa ia mo miliona mana o mea mesel whaatinonga o mea ia mantuala ole whaalangolango mga number 1 al lakpi Samoa ole World Rugby ole World Rugby wa la to ia le fa tupe a to mea ni ele ngata ele na Samoa amo uni lakapi uma Pasifika ni sa uni lakapi e bai tama ainga le tato ia lona lu ole malo whaalangolango e mena ia tulang vo ilale elim fai tala man whaaloalo le mele te pot elim fai na ela le sila le malo le mele lang fo ile le malo le langa responsibility le mele ia me se ale au le kapile le tunu elim fai fata malan tatu kabineta ilo le tunu o fautuanga fo ia watu I minsta e ave lunga kabinet ia ese sila fo ir kabineta I tulanga ia sto sani ave mo tatu la kapi e me se ia tatu au le man Samoa alofa aftai ia ona ua tupu le vavao ia ona ua lese tupe a le mea moni lava ia o lea la ua manino le tali le malo o lea iei tupe le malo a o lea ele o uia o wala e tau ona o uia ele pulenga o le tātou au la kapi ia tālusia ia vave o na whaatonu ina a waipe fōringa mai o lea ua mai le lantou whai unga ia e tau ana final say le malo I lo ule te tonunga tupe ia mai le World Rugby po le la kapia le lang e awala mai le malo pe alu saonga I le ling le kapi aftai te pola ele me se me sa malo o me ia fai ai o singa fenga inga ia uni la kapi mother union si atunu ia ma le World Rugby ili ese me ta wala mai le malo Tau sa al tupe ia le alu yo te lo vo ia quit fo ia ele un la kapi quit sa o ai o le World Rugby nothing comes through government pa wale mele ia na tupe al malo le fam tu o te fengo quit mena in malo a tupe World Rugby ele se me pa pe o tupu te pola alasa sila fia lau fionga Minisita tupe awai o me lava to tupe ma tulanga whapea ile anga ile lumana I fo ilea awai te tau ona sila fia le malo o le winga whamtalanga ele whapea o le awha ngai le malo aina ia pāleni le winga whamtalanga ina nei tele le tupe au mai ai le leina whaasoasoa awai tau wale ima le tunu ele tau ona na ui pawale me whailo le malo le tulanga le alasa fina ngalo lau fio e whaftai te pola whaftai le tulanga le mai sauni mo I le wai sauno I think ole wa me ia e fua I lungo whenga whaavai le World Rugby mana tautu la fono whatonton and I think ole mea lea le koinga mea lai whaavai ale mea lea le involve o sovereign government ole malo ole mea lea sports and politics do not mix ke longa se me fa ole mea whaapea ia wa asisila foi la te pila o New Zealand whataitainga Ile o Blacks living la kapia New Zealand. Ia tu mo tia, tu mati la fo. La to ia ma le voi la ele ai se involvement le malo. Ele se involvement te tasio le malo I me se o tu pem tu lang fa pena. Ia no sa o de World Rugby. Ia ele mix al po kiki ma matalonga. Ia tu lang voi fa pena. Le sa o ala le modon ai o voi ala e tatu. E lo tal tonunga to tasi te poala. E tūlanga voi nei tau nei tātou. E le te tau na involve wot po kiki, le tau na involve le malo le mea lea.
Ia e te sila fia la ufio. O la tau la pule la kapisa mo la foi por kiki. O le winga la ala famtalang. O lona winga. O le sa o lava la le mata o puvatu le fa fongmele tunu. Ile ta tau na sa fa isa foi por kiki. Ile la kapisa mo. Ile tu la tau na yai. O lo fo ile tal tonunga tapola. O lo fo ile tal tonunga to tasi. Tulanga le tala male va tele le mele. Nanga tel tonu tele le mele langa o le mele o le fiwile le na Samoa. All over the world. Ele mixing ta alonga mas por kiki. Yeah, o tulanga ho ile tawanga independent. It has to be independent mai me fa pe influence fa pe. Yeah. Mole anga ilung mai la ui. Mele tong si sila le ita ko. Mania. Tau sia le fatu fara inga ni stau ta longa. Ya mai se o le tapenanga o fainga fa vai fo le fainga malo. Ina ia sila ile vala lea. Pa wala fo fa vitau. Ale ave se la foi por kiki martulanga o falaptonga tum otine. Ia e tatou te vai ai fa por kiki le fai nei tono le tatou. Tiro. Ai fa traila o fiong. Ta se menga fa vai temi. Ia o lea ua tala tua ai fon fa vai. Ia maua ia le talutulunga a tonu o tu i titia ni whawhitau ni pēa, i le mātou le mātou atu, ina ua se e mai lalo le wawainga mtanga luengo tupe, ai mai se o le tape nanga o whainga whawai fōwa le malo, o le a se feedback mai suinga, talu ana whaata o tuatu whainga whawai fōu, le u whaanga solo, inga luenga whawai temi, nei temi lau whiunga mista. Peftai te pola, o le mea mua. O le mele i le whainga whawai fōu le an tātou malo. O le whaatau i na i le mele, le concept fo le te o whapalani, whapertani o le inclusiveness. Ia a fia tangata, collective effort lea, ia tangata ma communities. Ne fo ila ua toso mai e tulo, toso mai le tātou malo i to tonu whainga whaavai po i tū malo, ia le sei, ai tū malo, a li ima whaipule. E tau wala mai fono whaavai ia i tū malo, ia ua whaatu ina nei, whaatu la fono. E lātou te ilo iloa ma lātou whitwhilia. Stala mai ea lātou tangata o lātou tū malo. E o pokalame lea. O le naunau ta inga le mea lea. E lei seisi e sili atu o na iloa, e lei seisi, e lei fo isei tū tino e sili atu lo na sila fia o tangata. O lātou tangata, na ilo i tū malo a ia. Hoi lama. Tō sili fia le lei, ia o tu inga mewa e sili fia le lei fo i e lima whaipule, mai tū malo. Ka wala mai fon whawai. O lātou tangata e whetau i tonua ma tu inga ngaruenga nei. Mana tua fo i la, o le sifo i mea le ua sisi le ene malo, i le whainga whaavai le nei. Le tu ua il fina ngalo le tu malo, pe fia au wai le por kalame le nei pe le ai. Mena le o tu ua i, a whai ala le fina ngalo le tu malo. Ia ili mea lea. Ke luna winga le tau ngia mai fuala to afitala fo ile le stala mai e o la to tangata la to annual fee, annual registration fee, yona pasi e la lo fin. Vai. Ia e mana kua fo ila tapua. E pakalua le mea lea, tu loa. O resi fo i tūlanga e tau fo nsi te sisila e le mea lea. Mana tua e le mawhai o ngā. If we strictly stick to that, then a whapea lai whatuita inga o loo tū malo. A whaila e mai loo tū malo e le mana o e le finangalo e le stala le mea lea. Ia mantua koe la tapua. Ia tangata o le tū malo e fia o le mea lea po kalame le. O lona winga na le la deny e le right te tangata nei. A whapea fo ila e o la tangata nei o loo tū malo o le sitala mai isi tū malo. O le a ki o le atoa e ale purpose o le whaing whaavai. E le tūlanga fo ila ia responsible la tangata ia le imwhaipule o le tū malo i o la tō tangata. E ave fide la tō the recruitment and selection. E ave. A tupu mai fo ila ni PFF. Ia pala si sa o ala sa mara le ura whao si tūlo. Ia tonu ai wan whaianga pena laisi tū malo ia le mai o la tō tangata. E pio nei mea la iti ia. Nei issues la iti ia le sisi le tato komiti lea. Kako lead task force lena le tofi mai a kapeneta. O tūlanga e pio nei whano. Ano Paul manuete le ise bala lea. La feta la le tutongi mai e tu malo mo le lato ia wa me monia ia e talon fanga solo mai le nei por kalame ma le fa longo foi le fa so ar kapeneta
Ele se tupe le malo o mawa. Se i vanga nale tupe fu i mawa mai nei tatu tupe wha moli ma a. A se tupe lava ia le malo e ale people works mo me o lo whanga solo. E le ai lava se me e mawa. Ai pe o le ua ta pena se whainga ina ia mawa fu se leni mo se tupe fou. Le la ia le fita la le pesa wa. O le tupe le tu tongi le fono wha mai, pe tu tongi i la anto e wha manu e ina i le abanoa. Mai tu mano. Pe te pola ke te tongi le fon whawai. Mele Tongi le fon whawai. Pe a fita la le tau sanga le listala mai e. Mantua e pe o le fon whawai a le wa act on behalf o le tu malo e au fia i mari ma whaipule maunu taitasi. Moilam. Ta wala mai e ta wala mai foi lan te fono e le tofio le tu malo po le faipule e tongi lan fon fa le tongi o e ma le lima se fonu ta la ta pola o le lima se fonu ta la le to tongi le applicant o tangata le la le fenga luenga pi la lo la fenga fa vai fa to a to tongi el tangata le lima se fonu ta la pe au confirm la at confirm mai lo leva no confirm uma me la fanga wi pe po lima se fonu ta la lo la le mo le administration fee. It's very minimum. Ile afita la le pe ne ta wala ufio. Minimal la le pongi le afita la le o le me vo fa ia listala. No mai le te pola ile media. Ne wa eta o. O le sa o amata mai ile mele le recruitment and selection il fin fa vai folio pa si el kabineta. Leo whanga solo tu ne implement through tatum tanga renga ma le lead task force le te whona minsta tupi. Ila vaenga lona lua sa o le te pora. Ua pa u ila lo ia le numero o whawhitauri. O le whanga maua tako stats. Ia issues. Tu lai mai. E o fo ila i tu langa fo i e mei e sa tutupu mai whaf. E le o sa o le tutupu. But ua pa u ila lo le. Ua kausi lau mai ka. Kausi lau mai le mea. Yeah. O tanto approach le ua whai. Ua collect. Kusa o le ua collaborate ma i e tu tino le malo. Aneia. Tanga luenga mwharapo tonga e o tanto uni. Ia le whala uto so mai tonu ma di mwhaipu. E tau ala mai fon whawai. Ia o le whala ngā lulu e whantasi tanto scheme le nei. Man tanto missions fo i whafo. Office of Consula, o High Komisi, ia matato Trade Commissioners. Ngā lulu e whātasi. Ia tūlanga lea, mentua vai la, te mo vai la ne, le wā matana whaia tato liaison officers i whafo. Ia wē tato le, ma o le fua iei le whautuanga, e toi whaapopo, le ngai whaistele, a mese Australia, le ngai whaistele Australia. Ia. Hoi la wai, o le wa maua mai le whaamaoninga, e makua worka ma sosoani tele le mele mai mona i o tātou tangata. Le iei o kako liaison officer. Foi le at hand, e mise te mi nao mi ai. O lo iei fo i sui tātou o tunu. E fo i sui o tātou o tunu i whafo. Ura, e mise ai whawhenginga. O tū mailo lātou tau au. E fisto soani le mele. Ia me se foi lá e foi tato fala pro tonga i New Zealand. Ia tato a community. Ia uto mai ola tu tau. Ia mai Italia le man tu ole mea ne tau fai tato. E ngā lulu e uma i tu tino o tato community. Ia tau fai le mele. E me se a langa o tele o tato tangata ne o i mea nei tapuala. The first time le o motu e se tuai man taula. Moilo. Ia mai e ko nga me fule cultural shock ia le si me fo nga le tele onda ila tuni ko a u le nkup ki le fa be tu lo wa ia e mana mi le so swani e fa tu e fa nga in tau tupe me tu lang fa pena o so fa lu lu avam fo la fa sain e me se counseling ne o se sa tu ma ai ia wa isi la yo wa me to mi si ne ona tu wa inga ia ko nga social issues ia me na mi so swani ta tu community si fa Miscellaneous tattoo liaison officers. E pela tulanga lea na pona. Le wa sinia. Esa walu lalo numero fa fitauli. Le si tulanga ta wa le melia. Wa talu nenta to amatanga ko implementing le feng fa vaile. Il tulanga le safety, occupational health and safety.
They call it OSH, safety and health. O I tono whatwhenga luenga. Ia, o tasi le meo a veit wha tātou. Kulanga le terms and conditions e whatwhenga luenga. Tātou o ke le i o whatwhenga luenga te pola. Ke le i o employers. Yeah, but on mele ini, we can't just sign up. So avio ka kukanga ka le oso mai au le employee. Ilo le tatu committee, misel tatu office. Ia tulanga ia. Misel fo ilanga ia tatu agency si te nga lu fa tasim tatu. Ilo le ia tulanga ia fale fenga luenga le conditions. Ave o tatu tangata o le sia le fa fitau le lento puni. O fale tonu apitanga. Men no so tanto tangata pe ba e man ko vela ke le o ka ko ka ngeva e ko ko ngia ga ka yelo ngai accommodation e di fa pe ya tasila na me le fa ma fa tanto will take responsibility for ala ya vongi ia fa finga lunga il mele va le wo raise ko ka ko concern ale le pa mo kan ka mengo fo ia ile ngi se ba ko ia ke nga melana ia wala titi la ia pa fitau di tu lai mai. Mana? Ai ole me voila le te pona. Ele fa pe le in fa fitau di ole ai o tu titi. Ia moi. O tu titi ia mo le nga idum. Ia de si silenta tu mano te wala tu committee ka tu task force. Ia mese ia tu tino mai o tu malo man tu watunu. Na te samo ni mafaf. Le unga lu fa tasi mole. Puia man va ia le tatu por kalamele ia pe stanta la tu le te pona o le asa sila la o fio vele bil style le kalafi o tangata malanga i ngā runga nei o ia se va ainga e tu ititia mai ia po le mea o lo o whawa pele to tele o ia wa te taunga lo tek taunga atu is o mai is o le asa sila la o fio minista o le mua nanga mua le sidi te pona taua ele ese alu la longa le alu lunga le mele mai te wina. And this is what's expected. Me foi nga lenga nga gap sa mo le mea. Ta io no afi. Sto ilo mo le nga ilum. Ia mana tua foi la popol. El tasile me te wa fa yang si le ia tu mutu Pacifica ele nga te sa mo ise tu mutu. E kaunga ko kilo me foi opportunities mo tatu tangata ni ina ia mawhai tanga o nga ile option instead of going a le mea isi yung opportunity ngai. Ngayon me la ia o lui la ia mo le malo. Lui la ia mo tatu. Ia wa ele na tiel me le me o ke le tina ingo. Ole me ale. Ele le ma o ko peng fiki ma o kankangi ne tata nei fa fonga ilo te le la tunga luenga ia fa nei. Ia me la le te fon si le tatu si le malo mi se foi la ia tatu business. Ia me ina ia le condition si finga luenga tongi tulang fa pena. Ina ia kan foi le comparable ngai fa fo. Yeah. Because if it's not comparable, ia tu puan me le. Ia tatu tanga te fa. Ia, o le la kan fa ia la ka ko skim foi le. O mai no fo ai os. O so i finga luenga nei ai os fa pena. Pe o mai fa business. O ia la tanga ta ua fa manu ina mo la tu talia me le. Al o le o tatu tanga ta pona. O le ai oplit ko nga me foi le o. O temni o. Ia emana o mia foi ia emana o mia ko nga me foi le mentor ma coach tatu tanga ta le me le. Moi Incentives for ile fa marsi en meeting not fa marsi but encourage to for make ton fine business ni ngalu do ni matia e ola to ai ngi ia mi se we contribute le tina on tanto tu o tasile lu imotato malo le ngai dum to langa fa sile pe ona o le ai lu lunga le fine numero e lu lunga fine numero ila to malanga ngalu ngani pat fa no te pon aftai o le tu tau le na e ui lava o to tele le mamano le toro e maise o tu pulanga o lo oa sa i ngā luenga i whafo ia ai o na o tu i tia whafi tauli ia wa le lava se tau mawhainga e mawhai o na whai pe a whai e la pea lava i whafi tauli ma maunga waiso i fuo tātou toro ta se mai le vangari utas o mai le utas a wa
Wale sa tasile whalatonga po le malo sa tua i el tātou kompani valele. Ai mai se ono ngā tupe sa whaasoa mai manga le mai eili o tas. Rā se talala tame, ukai mai ko kongi ko i kāla fuile. Le o tas. Nei te pola sa whae whontanga al mātou sekta. Ei, Finance sector we e whaurulunga umo le ngata mtanga renga tupe i ko wana o whatuputoni whaurulunga umo whaatonga i e lalo le portfolio le Minister o tupe. E wela mani utos e mai e ala i monthly updates fo i whaatonga ni mamtanga renga. Ia o le tatu i utos la le wai sitting i te pola ma tuatulanga lea le iei. mana yo. E mese ali tūlanga le i le whaingo investments unit holders. Investments mo tupe ia unit holders i e te whainga ringa mai tono li utos. Wai whai ala ia i olo le le ale pui puinga e mese le painga. Ia o le tūlanga le e encourage ia ma te wai whai le painga tau la ia le whai una ia le utos ia sila e mo foreign investments. Ia tūlanga fo ile ngatala e mantua fo i te pola. Ila i titi e si tātou o tonu. Ia, mo. I titi i tātou economy. A si sila fo ila o whai o tātou tangata i le toa o i titi a luse lau afi. Aun kako kilo lo el me labo. Ia le lau amata. E wei investments al tātou i utos ke pe al kako nupi wha. E wei investments al tātou i utos i fiki Papua. Ia le foi lawa matan silsila tu ia ka ko yuto sa ai New Zealand Australia. Tam faia foi le su eni mea ia le return mo o tatu tangata unit holders. Mo ilo. Ko le situ langa ta ua le wa mai le poki le ale yuto le no mai. Le fo wa encourage a tatu tangata ia o nga ringa fa vai tei. E te ola to tupe i. Ia o e to fo i mai. Ala le wa le ia fa fenga ringa ino. Tupe nei ali utos. Ia fa pe foi la tatou no bifa me mai ele usi sila ne el tatou vainga ma o te tupe. E ngata la ele mele el tatou no bifa. Ping fikia ia mo na eu tatou tangata ia nga lueng fa vai tei. Takou unit holders. Tatou office afang. Ia le leil te wina fa whainga luenga o tupe nei au tatou tangata nei. Ia le pela pe na eli utos. Kung tatou tupel valele, nia mantua fo I te pola o leo take over le malo, tongi no le mene. Ia le lai tongi, tu sala le tongi le malo I te wala tung tanga luengo tupe, wale pe ia kutu au budget. Ia lai tala fulea, ia le lau tong, ia le uto Wale fo ila lo le update ta kako pe mingi wa we are paying 4 million a year. Ile mele ile fo ngi, ile tala fulea, ia le fo wa. Tanga lu lalo tato I talaf. Ia ole fo e tūlanga fo ile ka fo interest. Ia wa ole te tenga le malo, tato whenga malo ni tapua. O tupe ni le utos, ele ni tupe le malo. Mo ilamo. E pe al nupi wha. Tupe ni o tupe lau whai ali a unit holders. Pe al nupi wha o tupe lau whai safa. E wha e kele la le malo, e wha hofi kupe ia langa ele unyangu. Foi le wina. Tupe mai la ni pe fea te pola le mea lea. Tuloa. E vave ia ngau se kongu tato whenga malo. E koe kongi kupe ia. O le nā tonu le vala ano por sa vatua I le fesili. O ne pisa manta wina I le, no fo inga le toluai. E pe o le sala tu apa I e au noa mase leo tangatai ana tupe. Awale me monia e a fia fo I lau fionga I te unga tupe ne. Tato uma. Pe o le alava sa fai unga me wha ngai e wha ngai I le vale ne. E au noa ma le tā pao so tō whina ngalo mos tātou manatu. Ai ana pela e alo lune e tulanga fale tonu. O ai lai ki e ele malapanga le yo tas le ama tupe le tu. Perfeita pola. Ola tau tala pea ui whenga whaawai ni el tatou malo le wo iai. Tatou whenga malo le tu lai mene. O mea tonu ale e se le whaitete e el tatou whenga malo nei. Tunga mila le whenga whai unga I le melea. On me foi le alo e cerca peneta man whenga whai unga I investment decisions
fala pitonga ni le la no pifa le sa ta un milin no pifa makwa stand off fa kabineta ile fingo business decisions no pifa na tu tu ua ia la tu te fire investment decisions fa pena vo la li dos fa pena vo la li dos itu ngame ile stand off fan malo le ta tu kabineta al tu langa la kai pela mele ela ngame vo ela le ti di vo le investment sai kai pela mele final policy tu pu mai lan pe fen mele oi jumping ole malo tu ye mo ya awai o mai tonu le malo ia mango o mengi a fai mengi guarantee le malo ia o le mela le we ia e also foi con le malo e con mai tu pe ia tanga tai me vai le fai te le malo i me al tu langa ia te tu tos te pola se lo pasene le lo le tos le vai ngota to investments Tato unit holders li poti foi len tu ina mai te o ni sai progress report le mai tu langa le ia va nga uma ele ngata vo I tono lo finga wen ya mi se vo ile fa finga wen ai no tupe ya do tilo de wa la ka ko yutos investi fa fo de wa mata mele malo fa tai ole tele fa fitau lo fa ngai male lo langi ole tu langa foi le scam tupe ia talo sanga mai ai se atonu na tau aga e tanto tu se so vai tau tal wai ola se la ufionga man tanga lo tupe ina ia malu pupu ia per tanto tu ma me lava leo fam talanga e tupe e lafo mai foi le talo sanga to ini si lungo lo penga ta fai dangi o te lo fatu tu tonu le si le vai nga la tu te mata tu wina ia ai o sa no foi le ia wale la vai e fai ama pisa Pero le kalu fole na mo tuam te sau le me tau fa vale ai lungo penga te fai langi ai ono mau mo wai se le ni le ta tu no mo tanga talo te te pola esa ta ole mele se va engole o tali le sili le wa sili ni ya o le fia fili ni sita fatano ole memo mo ele mele il malo lo sio tato meio AMLCFT legislation and regulations le AML anti money laundering ia va pe foi la me o le mo le counter terrorism financing e malo si tele punga tato meia Malo si tele tatou tu la fon fa tonu ma tatou whinga wha abai. E mese fo ila tatou pa anga ile ngata ile whinga pa anga I to tonu ai al tatou tonu inter-agency. I tonu whatupe tu to tonu ma whalitupe ma isi control, border controls tatou tu whaipea customs. Malo fisa leo lewe. Ia va pe ho kako immigration. Ngā lua whaantasi o kako agency si tu langa lea. Mai pui e levo I tatou whinga pa anga mai si tu no ol Pacific. Ia ma New Zealand ma Australia ma America. Ile tūlanga lea. O le sia mea te pora. Man tu ole mele. O le mtau ti ole mele. E ma whinga reach sa o mai a scammers ngi I tangata te to tasi. Ele mwhailan malon wha I se mele pe wha pe e komita e o tatou tangata il tau wha valea le sau mai whafo. The best and the only thing we can do through the central bank or the other warnings educate tatou tonu ma fa manatu il to inga mele I ko inga me awur committee me nei le fo I tele na ave I fa salonga tatou faltu pitu I me ia fa lo lo a me sia me ko inga me fo le hotelin fa tionga wa mai kupe ka o le lo mele ina ave fo le se fa salong a me sia proactive on tatou central bank e lo se se scheme pa pe o lawa makang popular ile o ia ave lo fo le warning you tatou tangat ba ile mele it's a scam a wangi committee is man tu foi la we can do we can only do so much in mele ngat fa lo ma wono tatou tangat ia pa il tangata ia langa ia fai kalia ia committee en mele wa ia si tangata tinga batu ia la pata inga me ia committee me ia la it's at their own loss ia mele a tulanga ia pui ngo se tatou tunu ia tatou tula fono me na solid tatou ia al tulanga le right
Ile tapenanga le taringa malo lo fionga. Ia o te loa ele o tu au noina o tu e tato panga mai fafo. Mai se ni si o malo mwhala tonga. O le ase sila la o fionga wa o la lata le vai va. Ile anga le lei e mai se o le nga solo atu e o tato paanga ia e lango le fafo boe ma le tapenanga le malo. Ale a fo se sila se tupe o le ua. O ia ile maau. Fo se tala la tamai. A tono le on fai na fa maho po te brei. A sila la o fionga le mistatu. Aftai te pola. E ma eu le lo fole tu o tatu tapenanga. Ei. La ua ia Vaai Faamisionare Tupe. I le anga le mai o tātou development partners ia ga pe fo o tātou i le ngata i tātou neighboring Pacific Island countries. Ia tātou New Pacific. Ia fa pe fo la New Zealand ma Australia e America. Ia o Japani o Korea o China. Ia e fo ia Britania le fo o tu mai le e tu mai tau au. Tele o tunu e o fo le European Union. Le tu mai tau au ia tātou ma e ia o le anga le mai. I tātou tapenanga mantua fo I te poala e luas fu miliona tātou tupelen tu tala tupe tau sangalen te nei tapenanga ia o le si luas fu miliona leian me leu Komiti Samoa le mea tapenanga to luas fu miliona fo ile fa o le fa alua tātou ngā luenga fa lea fo ile mo venues e mantua la te poala o le luas o le fu miliona lea le falo ele malo e tapenanga ia venues e mise ia na isi vaenga ia o sosonia i si tatu tapenanga ia fai ai ese mai fo ia i tapenanga falten malo ia mo falten ma fa le o lato falten malo le kelinga loan mai institutions e mise le investe fo i ska ko institutions te le ia i to fa le o falten malo ia e fui whaalunga luenga whaali o tātou mlai walele. Isi me tele, te pola e o le tele o sosani e mai whafo. I tātou tauna partners ni. E fui le in kind. E leo whaamtu ina main tupe. Ale au mai ia mea se tausang tātou. Le mna mea mea ia e mai sa awala sosani mea na. E tu ina sa au mai ia ke lola a maua a tō se li poti o tala a tō o le mea. Pe mai tani ngā malo lea. Ia ai o le sosoani ia lea o mai. Ia te pola e ma ewa le lufo le tua i sosoani mai o tātou paanga mai fafo. O le tūlanga i tātou tani ngā malo te pola. So longa leia, I'm not saying there are no challenges. No, there are challenges. And me saying tau kuringa o kako kaimi. But ini tel tono o ia mo fatu tu e o hui. E o kia se tema, uma se tema ua. Fantu o le lua vai so muli o. O ki topa le fai e le fono. O tel tono ngai o tu fai uma se tema ua. O le si atu langa ta ua te le lau vai. O le commit mai li im fai pule. I tatu nu. E o foi e kalesia. E o i fono fai vai. Maftanga tina. Ile te unga menga o ai. Ma leo whanga solo po kalame lea, te unga ai. Le fu whakta wanga. Ia, ol matua te leo swinga te pola. I mele wo tatu nu umala al whanga. Ia wale fu le fu whama o tia ia. Ko ngā mea fu le to fuale nu umalo na ia. E misi anu i ne tal whakta iwa pia. Tau umla vale le. Ma la ku host country. I le wha pia la ka ole host country nga o ile o malo ia no foi. Ia pia ola. Pe o la to vo ile fa ilonga ina ma fa iloa io ia tu no taitas io la to ma lanu ma me va pena ia o fa so solo o le meta ua ile mele la ua ai te pola o tu langa vo ile le mama ile mama o tatu nu ma lan fanga e tu langa le ta ua le te pola i me io ke lu ni ka fo fontanga ai la uieta au fo imengi ko au lo ko eu appreciating ai Samoa. Mangi foi o leo ka va tu foi. Ha le pala. Ia te ti sang ni Samoa. Ia ele nga tele man tango file no abon. No fanu. Ia e tu mau ka e mo e ngai la bisi vo e kai pas ka sinu la wala va tu fa fo mai le tu. Yeah, but much better than tele o ise tu no la langi le te tele. Ia me foi o la foi o vi o vai fiki.
E ngā tāle mai ngai o whiki kongole. O tau langa. Alu roi kua. Ile vanga e waku kua. Al mele I tātou ni. Silia kule au le leo kua ngai. Silia kule au le leo te mama. Le report ya stasio o fale tupe. Ele sa ta uvo ta pokalang. Na matua maofo I le tūlanga o iei au le leo le tātou. Mau te mon maofo I pēn sauna lau sungai. Lau whionga I le malo fiti. Ia I tūlanga o whale māpetanga. Ia mai o le foi tātou te mita I sio tātou tūru. O le alama le tūlanga o bang o foi o whai o malo. Ai o lo ina li ule tūru e tari malo. Ia o le o langa le o Samoa. E whamai mativa ma le tāngoni. Ai whai melele. Ia matoe whai mea mawhai. Ia matoe whina o wale manui o le tūru. O le si vaenga lau o whionga le Minisita o tupe no le tātou teimi. Ia o le tūlanga e pei o nei ai le miliona tāna. Te lo lama wa mai alau pito la au o le ufa matu watu ma whaelo atu le tūru. A le a se sila lau o whionga wa le pito e mata watu pito e tasi pito e luto sanga uma le nofo inga. O le a se sila lau whionga ma le mtanga luengo tupe. Pea whai e andu alu suotanga o le vantele. Ia ai mea ne whai anga lava I tū malo mole au mainga I tonu o whaile o whainga wha Vaai. Ia pe multa ia ai e inga uman whata o toa tū mole wha o ngai na miliona. O lea se fuafuanga lau whionga manutanga luenga. Ina ia uma whatasi ale le 5 miliona ma le pai inga. O lea pe o na wha ngā solo temni lau whionga. Se tāua lau sili lea te pona. O le tūlanga lea I la awia wa ai le taunta tō o iei. E me se ala le mea lea o te matua I o pai te te al tūlanga lea o le lea vea o le tupe vo I le tua mai le te tau o na tupu le mea lea. O te e alo tali tō nunga tō tasi tapu ala le te tau o na tupu le mea lea o le whaamtu ina I tō tupe o na non-compliance at the end o term. Ia. Ala umana pasia. Ia pasia. Mai wa tūlanga ia. O le tūlanga I le iai o tupe. Ma le lea tupe. That's not a question. O le iai tupe, whaati noe. A le mea le tupu ni, o le compliance. Compliance o I tū malo. Ia I mea ina ia wawen whamtu mai mea whamtalanga e whalua. O le pea no whai tapola no ta ua tata noanga last week. Ia tūlanga le I le mea le ua propose tu ni e mtanga luenga. Tanga luenga la tupe ma mtanga luenga o tinam tu mai tai le patino e proketi. I le whaata tianga o tupe ia la whamtu o tu tono tausanga ia to toe. Le piwe le toe. Whamtu. Ia, tapola. La ukan sawa le fa tu pela tala le ta pola ta pokala me fa fon le tu wai mo o ai e ko nga me ho ile I o e mai ko miki si fa maku miliona ka sanga kas at wa ko ma ke me kas al fa te tenga ho ile commits which is okay appreciating of ale me ale ile tu langa fo ile langa e accountable ta tu pene langa public funds e tawon fa te fo ko nga me le so fa ku wa ku e ba ku le link fa nga Ia o me tonu ana ia mi se ale ko nga me o le ai ia issue se o le tu lai mai me il compliance o tu malo ia tu langa lana a me ai el me le ni ta pol o le ai lo tel tu ngol te mi le e o tua el fai un le term le nei u fam tu ma tu te 5 miliona I tu malo le ia ta tu lava te le ta tu fa so o le fo I e mawhai ua le ta pena le pepa le awe rungo le kabineta. I le toe whetu una inga. E le toe whetu una inga o whamtu ina atu tupele. Ina ia mi tante laine I o atu le teimile ua uma le term le limitau sanga lea. Ua watu uma I tua 5 miliona I tu malo te tasi. Lea la I le pepa le ta pena mai e tanga luenga. Lea la wala I runga le tatu steering committee. Ia e pasi ai ona avele I lunga kabinete fa mau ni lola kabinete fa lola ia no fa la loa ale o le fiona te mai time star tino e polo ke 10 million
ai lo te tonunga te pa e volo no te e le te tau na tupu le mele e le te tau o te ofo se tu malo e tupu le mele tupu le mele o tatu su enga vo i e whanga solo tatu su enga vo i e whanga solo le nau ai una ia e tu langa vo i le ia vave whatinongo tatu le au ina mai whamtalanga whatino i su enga ina ia vave na matu lunga face whainga steering committee ya fam tu ya man tu fu ka fing fa bai le wi ta o fia na tu pele fa isu so nga le fa halua e halua le rest mi nga yo ngi polo ka le eu te longa ava pe o tu fa un o le term o le fa in me fa pe fa ma ni ne misuse o meni i pe longa paula nga ngi kuma lo le ale o i la tu pe se million na wa nga la ho dan o le 5 million wa nga la ho da la le ma lo me ye ni ton fa tu e nya vo i le ton fam tu pe fa pe le mfainga ko ele mfainga account le mai tu pe e ta won ta fi pe o le ve pe fa pe le o ele accounting le mai tu pe public funds o mun fam tu tu au lo wana tal tu ele ton tu pu le me e me se tu ma lo ye o lo so longa le wa le iva furu iva paseni te bon o le iva furu iva paseni o tu ma lo le flow Mas food valu le vas furi pa sene o tu malo le flow. Lai tia nei tu malo ye tu lai mena fa fitau li ye. Tu ile te wana fo ia ai. O tu langa ia ta tu tup. E tup. Te penal pepa mai. Tu tu na ile fa tu ina tu pe ye tu. Ina ye uma lim tu sang. Ua watu mo tu ta tu te 5 milion ai tu malo. Ia asfam talanga le te pon. Te fe pe ana fa pe ai. Si le komiti fo ile a umalamba le tala le tupe le o whaonga ina pe le o mwhai le tu malo o na whaambali e ina. Lono winga e tau o na o atu le si tala tupe ia o le tu e ngava ana tu whatu fo. Ai whawhitai le lo whatu no le komiti mal malo. E ui lava ina ia ngalu ia manai pātu patua ia tulo. A le lava tu uawa no. A le mea sao aia. O te lo anta tu walu pena. Se manu o leva na tau foi fe eli mai foi. E fai le mele fai atu le malo e. Fatu foi lau fonga mista. E te pola ole ya sa ne le awi i tu langa na i ke runga le voi le o le van fia o is fai un komiti. Ia to inga me ne va i mama wa e mama ba ia lo fai nei o tatu tangata a wa o fai un voi le fai e tasipe to lo pena o se fu. Pena o se fu li mo le tu malo ala fia i si a se le tu malo a to. Io e victim mai su mai tangata le tu malo i e ba ia tu malo o le au ki o la to ile purpose na le fai de alami. Yeah, Michelle, it's not fair to our people. Yemelia, now why to Tulia. Only so long time will media. Only role that to unit level aya. Yeah. PMU project monitoring management unit. Ikaw nga lulu e fantasy mai tu malo yung na iya fai kalam fu e o nga mena to swan. Kan fai ku le mai le compliance ai tu malo ni ne va na comply mai me yem na mi ya fam tu o tu pe ave faieti na e ali tu malo Alo faftai. Ua moli mawina. Ele ngata o nisi fo i na siel tato tuto o. Ia whape foi lunga no penga te whai langi mala mato wawa i atu. Le te leo le si tanga o le tulanga o le vainga o yeilo tato tuto o. Ia talu o na whama ite le neipolo keti. Mai whaftai ai le tua fo bea. Ia o le tua manatu. Na whao Sofia mo ngā ruanga le tō whāle whainga malo. Ia o ase vainga winga ese mo tātou tudo. Ai tau lunga tāpo kalame la o whionga Minisita. Ia o amai polo ke te lau tūmalo. Ai po whiole ua ave iai le ua o lau tūmalo. O lesi tūmalo pito i tele nu panota. E le whatu susalia lau tūmalo i te lau tūmalo. Ai talo whai lau whasoa. Talo whai lau lufi lufi. Ia ai longa o lava singa milionga o watu mao e malitosa. ka pola e te te la o le memo ia le
e te uma whai e lufi le me na ia tofu umai na i tu ia nei tanto lo tu malo man tu vuita pola o le mako moro le alu i tanta te to tasi ainga ele o alu ni community projects foi le lato alu le te uma whai i miliona i to to ni anno no ta inga le fai ia fa so poli uma ia ainga o le tu malo a me se foi la no mo le wo ye no o le wo ko ke le la ia la fa me i sino fa so solo mai ia so fa so poli uma ia me ale talo ai le tu malo on sa io o to fa solo ma ia wa fa si to tele o si o tu malo le talo e o to fa solo le nga wa o me vo le wo ye ia dai pela te minne o ta penanga ia mo le mo talinga malo ia lewa ia talo sanga nu if so ni atulan fon fa vai I me vo ia mo te penanga o nu ia le vo la so ni ia vo la so ni tanto fon fa vai I vai nga ia me sia le me ale fa mo ta pola ia o le me ale pidia o ngol fana me ana le ave ia fa mo ia ta so mai lo la ia mai si ia lo ta mo fa ia I fa to sia mo se ma tu malo I me ia inga te tas fa man ia o ia ni fa so le me le me se nga ia inga pito silo na vai te ma ai ia lo na wa ia o ia me vo le fa malo lo ia la to foi sa fa man ina miliona mo ka ko sa I la vo ko si fa so te fa io ta po ilo to si fa alu miliona mai si me a o tu miliona me de una mulmuli wa fa so polia un moletto se me ia ko fa solo mai vola ia mo me la sia vano ia se fa so polia mo ia tanta mole o le tu malo ia o le mena le ni ma to blokit ro le an ma to fon fa vai e vo ia ma to ma tu fon ma to ofisa ia al tulanga na ma to mo ro nga le fa nga e te fa to sia mo nei ai nga palota e pe le nga na e to sia mo nei ai nga palota ia ma ko kilo la ia ngai community projects malo o te lo sta sina fa vita o lo fa ngai ma le malo il te mi le il tamu fai la va e tu na il miliona mo tu malo to titi ma tu malo to teli ia to fo yo na si la ia le malo mo le ngai na paleni awai se fio angai ele ato se to lima se la utang te palota ia fa tu sa mai la lo tu malo ia to titia o le fies fu afetanga te palota lo to to no lo tu malo adi te lo se baenga le te pola mo le nga iluma mo le nga iluma te lo me voi le la si le ta tu malo mai te tawan si le na tu malo to be fair o mo tu malo uma ia il tulanga le fai numero wa ke longa me nga ia ko na fa be ko fu no fai numero ta mena te on fu ia iluma ia on me mo le nga iluma ai tu amata ta tu blocket dia fu lo fai pulen mele ka ko wa lo ile me wo ia mo te mne le to amata mat ia mo li si pa inga malanga ia tu luma ia sila lola ia mat sila ta tu komiti e me fu tu nga kabinete man ta tu malo to stu na ingo me nei na e pa le ni ma fea mo tanga uma manea ya tau ko mai ta por kalam na to le wa ye si le nei to fiafi ya e mo ni nga fa malo le o fio le mista la fotu ya pe si va nga to fi sa no ya ele nga tele mtanga wenga ye fa pe fo su tu malo ya ta po inga le tu ya o le wa la mala fa o Soalepule ni to fiafi alo faftai te pola le o le faftai ai mo le tu faftai e te le uso vane ia o pa ia mo man e no fionga fonga ta po klame o no to mo fo ne va no e fa so to fo se vai o fa fonga anga se ta to tunu tulanga i ta to watina e ia me se fo io ta to fa unha fa il ta to malo i me to tupe ia mo fa vai tulanga i me to tupe ia fa ra putonga ta to malo lo ila lo va inga Minisita tupe ia me se tulanga ta to mau ainga mana i me te mo fa initiative se te mo fa ta to malo ia wale fa tu ia ta to mau ainga o le sia me ta u le mele ta pol o to inga me vo fa ma lama pola mo le ia le fa ingo fa unga kabinete tupe mana malo
fa mala mai la me ia o me le wale na fai fa per fa unga le me le wale na fai fa per fa unga le o si la fia le le tanto tu no e mo le to fa sta tele wala ia e tu sai fo imane ava no ia o tu la ngai me ale ave fa mo termine o le priority ale ni o tanto tanga malo ia mai e pato e foi la uia te talo manu mo ni ava no ta po e tu langa le ele ngata i lo tu malo vai mo to ia fa pe fo isi tu malo o le mea le mai tawin o fa mama ia mama o tu langa le o le MSL tal fa tau ia pia tele le la pisi se tu lo e ai tele la pisi ma na ia no i tu o lo mama ia ni tal fa tau ia pia ia tele la pisi pai te fa ala e ta fa ala e o ta fa wala tele ia MSL tu langa ho ile vaoa te tu lo nga moa nga ba ile la pisi wa ho i tau ai ia le fa funga tanto nga lui fantasi ia fa mai no tanto awala e ngate au tafa awala ia pe tanto fanua ia MSL tanto nu ia malan fanga ia tu tau lang e la vea i malo tu malo mai mo to talo atu ia ia li fai pule ia mis foi maftanga tina ia o tu pulanga telebo ia o se so ni foi mas fa manatu o na le tu e te wala i tatu e kalisia tu lo wala ngang fa alwal anto nga lu fantasi o le te lo o le ta sanga foi le al tatu malo i ta po inga le fionga tai o le komiti o ta penanga le fionga te mo tai par mir kabineta ia mi se tatu malo ia o ta sanga le tatu talinga malo ia al tulanga ia el tatu fa solongo ia o tatu tapenang lo fangia le tu le ngate so ni mai o tatu pa ia pe te mo finga o tatu o finga luinga ma pa anga umai tonu tatu o tunu au fia i mali fai pule manu tatas ia te mo finga o tatu tapenang lo fangia le tu lo fionga me se le mo wai na tunu fa fongo fo e Samoa yo na tu e fia Samoa ni ma tunu e mau ia me se o na le tu lo no manu fa tele ia la vo se upu le tau tamali ia lo fato fa foi mai lo tele atu i lo fionga me se tatu proclame ia me se fota po inga se tu malo ia me se le atu no pele Samoa ia iso fo ia mai manuia te lo so alova tai o fa malo le tanoa i lo fionga le Minisita ia mana tu lama o le ua malama ma ua fa fonga maua lo tatu tu do ia ile sao nga manino ma o to foi le liu le sao le tunu le tumua le tautai i lau fa to fa la inga ia ma le tari fa ma malama le malo ia tato ta o pe na langa ai manu te lina ne to fefi ia foi le tapo inga Samoa ma yo na se reigu ia mai se le kale se pele ia malana televise fa sala lau tano to fe la ste yo ilumo sa so ilumo ne pe amolelo to so i fo moleola ai fa ta ia tu al motonga ia fa pe fo sa mo tasi ma le US mo le lang la wina la wina to le por kalame fa ta tele mai mo mai le tu we to fa i so i fo